Pozdrav ekipa, nalazimo se u Moskvi trenutno na Parku Pobjede gdje je izložena zarobljena zapadna tehnika. Idemo da pogledamo kako to izgleda. Trofeji ruske armije. Idemo ljudi polako, gužva je, polako se pinčemo ulaz, pogledajte koliki je red. Hiljade su ljudi. Evo ga ljudi, ušli smo. Prvi na ulaz je trofejni tank, ukrajinska oznaka. Drugi, isto ukrajinski. Evo ga, sljedeći je BMP, čuveni Bradley. Ne izgleda nešto strašno, ali eto, za mene je strašna mašina. Sljedeći primjerak je ponos Švabije, njemački Leopard. Tank Leopard. I naravno, među svim eksponatima tu je i američki ponos Abrams, samo je malo zagorio rešpeče. I ovo je još jedno američko gvožđe. Ovo je neki husky, kako se zove, britanska neka vožurija. Ali je ovaj zagorio. Od ovog nema ništa, sad je izgorio. Ima vozila iz dosta država zapadnih. Evo ovaj vamo iz Turske. Ovaj američki. Pazi, ove šklopocije. Tank na točkovima.